so si egumi dan ni mangu obi na so ni sisi no ye no koye enti satam na me kire me ye me hwa nkwala enti be ye 1 month time no ina mi weda na de ne fo me pa be hye metiko enti me se den no enti ade achi na me ntimi me mu enti afefura me to na wansa be gu me tina me wonyina bon me ko hospital Rand clinic that time no me ko broni no ma hwehwe me muso mu bibia mo broni ni podidi matem wo hospital enti afi na e dey na broni ni di o kan den tama eba ne sa no na me so me hu sa sani ade ne fo minti na me kese bibi wo ho ono so ye ni hwehwe ma wo ka che sa dia me kan nyansanim o kan brofo na achi me pa cho o kan brofo mu sa no kan no there's no sense in it okay yeah sa no o kan ye eti mama be mu bu ntimi ye sa me amena ntia pema yaresa sa me bra ni following day me bra peni ba no bisa me say die na good dan ni mo na me sa no nto na so dugu ye den na me so si egumi dan ni mangu obi na so ni sisi no ye no koye enti satam na me chi etu de me koye den se me ko paibo na me ko no empaibo inshira fam mo ye empaibo ho wo ba so fufu a wa ye empaibo inshira fam ye empaibo ho onu ko ye ye bon paye o inshira fm wo ko inshira fm na wo ko bon paye no ye de na me din ko pie ho so e de na akobo mi din e wo nshira fm ukobo me so mpaya na ye den okay wo si nshira fm no wo ko mpaye bo eba ne sa na akobo mi din ho wo si e de akobo ai din ti na akobo mi din ho me ko so fu bi ho no ba ho de bi anu me te ni din ho no me ko ba ko na me si de bi se de ade nsi tie no me oba nshira ho de bi ya na so me ko na me ko ayi wa fa se po me we na me sim be come be srena so fu no be ba ho no oba be ho mire nti ngo wan sret wan ohu mo bo no fam no ko ye me ko 96.3 na me ko sem me ko jim paibo na ma ka se na me se won paye na wo kobo e wo nshira fm no mi din ekoye den e wo nshira fm ho mi din koye den ho operation na me ko ye e na ma bu din me se ba be sra etu bo mi din sesen ye fra me no de ka ye se wo say majidi sika ma o na maje 180 million the amount sana akoka no nshira fm o sana akoka no nshira fm yes eda asema akoka no ho no call ba ye es ma anaso operation no be ye bu dia me say sorry me say twaso ma me enko me kwere me ozo ya den mi twaso ma enko se na wa ba eti bibisa se wo sika no ye mfa sika ne ma o anaso be ye operation no awo be ye operation no ante say wa bibi so asemo yi manuel wo be ya na wonye ye fa sika ne ma wa na wo be operation me ya ka me so ba ha amena wo tisa me na ma na me se sika ne me di se ya de ne ma me ba ya de yare ni ti na ba ye e na me bi za say de nti a wo de yare ne ba say ye nti sika for ye operation ne ma no ma me operation no wo be ye anasa wonye awo hwamanim na yi masam na no hwamanim na yi ma no na do wasam ba ye ne yetie o akire mete ye na do madu nshira fm mete ye no na wo di madu nya botra ma men kasa nwie awo nya botra ma men kasa nwie na me na me host show no nya na host mete ye no na do madu nshira fm wo de me koye den ma o anaso operation no be ye bu dia me say sorry me say twaso ma me enko me kwere me ozo ya den mi twaso ma enko se na wa ba eti bibisa se usika no ye mfa sika sa na me mi bisa se mienu nti mienu na mi bisa no emu de he enti na adi case na ba okay na nka me susu se mo bi betuma ba se bia ye DNA na se de eye ne de no na wono atua ya nya ne sa wa ha wo na wo call for DNA meboa se abusua ne mra na munye DNA wo de call station bi wa mo frɛ wa mo no o mo ba ya kire tam so se wa mo ra me nye DNA no o mo twetwe o mo ho nya sa ne te de ya se de ne se ye be frɛ wo mo na DNA na wo call for no ye be hwɛ a make sure say akra no beba na ya twe ne ho niema e de akwa akwa ye DNA no so hia no en ye ho fa ushia girl no we ija e na ushia no na ne dai de na onya de na ti kwa be na fa so ne dai
o se ya wata twam e wo yementem wata twam o fie ho e na akwose ne pe ote ase na dem moe e na de komo no woyire oyire we o satam na o watu kwan bia wanu kasa eja mente won ka yarega watu kwan oyire tu kwan abaya nam ne ba bi o se makofa ne nada one ne twempena di san yansa na wo be ka che o se nyinsan ho oh eno sa e ba sa ne a che kakra mo twempena ne che be sen be sen o be en sheda ndru ye friends some months bi edi sen me pese mi hu because say we call for DNA what you say just say analyze na etimi diagnose na ewuram ehu kwan a nyinsan ne fa so bai na yeso ye de adwo toto ho ansa na DNA na ba so etu ni hie mu no edi sen ansa na wo be ka cho so anyim am say o de be 4 months bi 4 months na mo dato ato so ana pacho de wona ne dado do sen be 2 pe no so anyim sana okay sanyi say wan kura de ba sana me bisa say mienu ti mienu na me bisa no emu de he enti na de tie no ani Rita ka kire o da se wan kasa wo ba edem ene ne nan fofo ene na dada dabi Rita nyan kasa asam ne kire o dabi all right ene asam a ayarega ka kire ya no pay ene se otete no ntam ho ene nam so a osusu se akwa ne nye ne ba no o se na edem ene ne deda akire ene edem ko fa ne nan fofo ebe afie wonu ba wure pu no etu wonu ayarega ebisa Rita ena Rita gitum se eye no kre edem ne ne da ena ne nan fofo so aba ba wure pu no unya ntese asem we dabi mente mate ena afa de etoso mienu information kakra me saka ekire se Rita wanye sound mind onye obi asabio na adwen ene mesisi so eye no kre kakra misu sara me hunu uhu ne sen asedi awuka no me hunu sa me ba cho uhu ne sen asedi awuka ya no sara me hunu okay ne se woni Rita tie na adwen nya na se medina toto sabi obia ho a bitimta en bibia tichima kakra woni Rita tina enfie sen ni eso afro na mo se mo ma mo pese mo begu mo ho ani mo sin television abusia yema mo nyina che ene akoba ede mo ba fidi kese so Lawson media ye wokuma se ahoje run about ho ene ebutu aye bo adwuma abusia ene ewukuada eye midweek ya san ba betena se twedi ampo kwa me bese yi adom ono ne tonsuo bo awia na dama wode enko home aguye mu anna ye so enya hoden na wa wo fie wo dwom wo adwuma Pashonya me adome. Eno odo case eba bedan ye ma ne so ma me na ye nte wo nka yie. Ene kobi wa ha ne maame wa ha ne nua ba wa ha sei. De odo bedan ye ne de wo hia free ne nchen no fa to wo manim na ye nko mo nchen. Pasho me de ba bedan mo say meni no etina no wan kan jwe me say o baby I want life ma wo de abi. Last week Thursday na oba fi ba be ka chwe me say o baby a o want life mo de abi oni ne enjoy na me ye say me pempata sike bia me pesum sike bia on de aduane na maya amano no on fa ehom sika emame pacho na me de bai Ka sen pacho 5,000 eba ne sen ma bua konta na mi hu sika ne de ode yeye ote ha na ye fa konta ne sika na sem ne nto nanim pacho ye aduane nti aduane no eba ne sen ne kosi 5,000 for 4 months or 5 months no nti sisi na ye hu me pacho ashase en me ye say me thousands of this but na busia for dia omwedi matem no enam sa sem we so nti mi sister say me ntum free ni fie efie na atimu no me pacho nti en oba na adan amame de no me kan say anhwe ya wodo nti obeton fie na wodi sika ma ba ma na fe de sister say otu adan o se de no aye my sister say ne o kan ye no e ya ampa se metimi aton ni fie dia Davi apart from the me kan ye no Muni case biya wo hodada. Pastor Davi. Wonu sister ni case biya. Me wo his screen recordings any screenshots. Case na e wo sister ni case dada. Case e wo say last year Xmas ha oba Ghana. Na oba bete say obi ka hwe nsem de ni fie no e ye nan for sem. Me so girl bi na oni ni boyfriend ejai na boy no epamo no.
it's out of sympathy na me yes girl no embe tina me ho kakra na me mane ba bet it me mistake am ye ni say ma na was nka me din kan ka sheni sister nansa oti ase anaka mama girl na ba na me de me pe eye then na me sister yes asem di ni fie eye na Afisem di na say me invite akromfo aba ni fie apart from Afisem na dey biemu na wo sister age so say to fie ho me was screenshot wa ha me display ni nyina wo sister bia pastor dabi me was screenshot wa ha wo nya ndome wo sister say wo maame sunsun aseye free na chi wo maame yare ye wan hwe nti no wo maame sunsun ntai na chi wan kasa anjiro pastor ya sa kate na o ye say me free wo di wo sister atem pastor dabi won keka wa adwen kire na najei mun project na mun fa screenshot na ni sister send ye no efa hu so maame ka no kran kire wo wo sister etiti ne mo room na abrochi tena nyasam ketoa mi wi abeba case ne kwa bidie so enyasam ketoa wo se obetena abrochira ye adwuma na adu sika beba Ghana besi fie na obi tim na otete wo koka wasa twa wadapa messages ni nyina gu me phone so wa ha ana mi reading kire wo esa wo ka no kre emetena na ka say enra de wo ka ye nti wasi mintu no nya de me ka ye nti mo ntokwa ne hyase 2024 messages egu me phone so no but onu ne de ne say so wasi ni fie na say mama be ma aba ho de a ni PS4 no de acha na mfa nche be ba wo fie obisa ona say we be ba omisa me omisa oda machine be no so watamache be ma no be ba PS5 na no na hai o ka kire me say wo tama abrantie say wuni mo bo wo sister bisa say wo he no wo ka kire ne say wunim say ade no obe yusu anase ope wan ka sanjiro sister pastor dabi me ka bi bisa e pastor me ka bi bisa bisa PS5 no pastor dabi ono crowd ba ya na opese oye na nka mebo but ye ya ho no e wo new site ti e na network eti eda ho oba ho no e no ye say ofa na akwa game ti mimi nyim say okotwe game ni gusu a ode bebe fie wo sister won tu fie hoda be ba twa no ne say e na make an say me ma girl ne me ba wo tu ana won tu hoda be ba twa tu me da na e ba ne say na san betena fie ho be ba twa okoye no na ni fie ho na akromfo ba fie ho so mo ba besesa ne ma bebre eti bra ba akọ na me so akobi ba be ye adwuma wo fie ho na bra na ye say sisi san betena fie ho na efie wa ye din ye san wo new site na electric wire ni bi engu friends you know. I feel send this messages my sister ena efie ne tantan no messages na naje munyi messages ni free so me pacho mesre mo munyi free so mame munyi free so because nasty time say ena efie o ye tantan na so mesi ametena ho ena abeji de obeya kwankyere ma mo ye ne ma o ya kwankyere obeji de obeya directions ama o Yesu Kristo de waya ma me de Lawson wo ye gam bam kwakubo nsam de no show ye hwe de ye free ye hwe ne aye koya nyame wa ye bio ye ma wa mo ayi ye aye nyom na ya bato o Kristo ma ya mra de mo ha ye wi ha o sister de ne ye be kwa akoka wo so ha da ma o patwan Memi the sister me ne be ka say o ma untu free ho. Afuno. Because Andra no case we ya hunti efie ho keys nyina ma yera no me. Adenti no yera no. My frustrated. Ko bi ho do ana say esika na Monday na enyuma na seni anti o seni mother penny ni frame na odidi matem no asa me nam asa wa mo confused etimetina aka mu na me jai 2 seat ni so enchen say no say me si Africa mu no if you kiss nyina enya say wo sister say wo tu nti na so wo tu sai ti anda no kra brand nam ne so a ko bi ba be ye adwuma wo efie ho no ne nchen nam koda wo UGC no ye say after na ne ehu de be ye wow China doors and answer your doors here. China doors. And there's a tofu motor doors fufuro. As I go for Kabevi. Over Pessi, money now. We are by a nice girl. Money now. Bama fan no castle with Jawa. Manen kwa. But I know the mini problem because me na shame free no. But
Nia waya na busuafo say di matem na enu na me say dia o prefer ni nchen wo show ka kire no be ba show me 5,000 no asa ha dan ama ka kire ni straight hwe nanim na ka kire no eyeball to eyeball obutu so ahwe nanim na ya ni rete hwe nanim na ka kire no hwe nanim Kobi hwe nanim look me I look you hwe nanim no hwe wanim ka kire no mitio Kobi be 5,000 no asa me Kobi si hwe nanim me hwe nanim Arenti na hwe nanim Kobi ka kire no be mic na ka kire no ka kire no so hwe wanim Princess Femanim. Kobi man so na so kasa se be me aza de obese o yese princess won pe kasa nti wo be yo won se de won pe kasa Mr. Wa Femanim na kan de obese o kan ache Kobi be mic na kan kese Princess Mr. Wa Femanim na kan de obese o kan ache me Princess won so wa melo Abrante ne se hwe nanim me hwe nanim won hwe nanim ene kan wasam ne die nti a wo je sa 5,000 cedis no Shase Genesis kan nyina bom na ya akonta kire no onjia be ba show aduane na me ye ma no na asema ne maame ni ane ka twem say me ye bayifo me na me ku me maame ne me papa no enu nti 1,000 eye for aduane a wo no aye ena 4,000 ye for damages atemo mu deal Kobi dear princess can you say anything Mommy medas pam ene akonya amde amame se me so memra me che ma adwen me koye adwuma wo princess mu fie me de na menim se eyo mu fie ana ase nyo mu fie enam obi so na ma me ko fie hono enti me koye no me ko no ye me family ma ko se me kwa kodo se na be ya metima ye adwuma ne tentem na ma free fie hono ana me koye through that no enipa na odem koye ne eye enema bi ma me hu se ifie ho mentimi nda ho e ma ne nyi enti Wudi se no fie hotena ne ade nyina no meba time ni nti no meba won se oje wo number no a wo kire mu se wono anaje wo number on se wo pe nyina no se wo se wano aduane ama wo me pese chance e enti summarize mame misre wa me summarize a ba bia chance ne se me ye adwuma na address ya betwam se opie na madam fo ba ko na menene koye na waka che o kra madam fo ba ko no na wakra me na oni madam fo na di nkomo na waka che madam fo se Kobi pemede a Kobi ka che me se o pemede a me san ba bia me ko no me nyanko na ma yi mani me nkasa na ma ye din na okọ anti ono ne tifie ono na me fa ne se o ye fie wura e na amako fie a mo ye adwuma nti wo ye adwuma na no na meba wo ye adwuma na no na sheda address na wa ba begino aka kire wadanfo ne se Kobi se me pede a me hu na ma fa ne teten sa ache mo no mesesa me hu na meja ba bia me ko no o se okokunto ko ba bi se Kobi ka kire me se o blocking heart ai ne former boyfriend bi e friend prince one ne kokunto kwa o ma blocking heart a chini nti se o ka kire me ka kire ne se manage ne ho me pene dia obe sign baby o call because who ni say me be adwuma wa na me din me mpekasa enti say obe ne sa me ne sa ma ne dia obe sign princess ba shanya no kre nya no kre ene say that time na o say me nim be boyfriend ko na nge na ye no kre na me boyfriend na wan krasa wo kokon aba eti me ye na me pie ba me ba wan krasa ma me krasa wa kan de ma me so me kan me de what do you mean It's no oye no obisa me say na bufo say de wo de ko hemfa and I'm so me me boyfriend na nya issue me ko no ye say wonu dress mama nkasa bia sam de me ntimi fama no mama nkasa rock na ebusa wo say me na me de me ho hye na adi me me afuntia me afu me chen abetie me afu pa sempa na asho unsa na wo asho na do unsa asane there is no way asho and I would na asane dress dia o de ko hin ana o se me kokunto kwa aba nti se Kobi se de me ho aye fami ko se Kobi e be ka chem se o pemede a mesan oboa aya na aka chere me se abaya kama say die mame nko oya na aya se abaya kama say die mame nko and I'm so sa enye wo pa ka chere me se mensan o ka se mensan dia mesan eti me ye wan kasa na wo say na me dey friend say prince me ba show tinka one prince so kwa akoko
But was that no issue last year. Kakra wo. But short that. Eti wo ne prince no nka wo kwaje S Gracia said dey wo je 5,000 ya na said den. But short that. Eno na ntokwa ben ya. Na relationship mo na wo ne oso onu wo jaya na. But short that bi. Na denti na na ne kokon ana na wa chiti. But short no wa chiti. Nti wo kwa che no. Mate kwa bi to aso ma me. Nti Oyeresa no oka za one prince kokon no. Ana manti ase no koye. Ema opie frifie honom. Nti tamu so ya yebe pie frifie honom. Baby o kire me se me mfa key ni nhye no. Me yes smart se me mfa key ni nhye because ono na a kire me se me mfa key ni nhye ha. Se oba no be ka chem se bibia yela ofie honom a. Eye me mfom so because all kono me pie frifie honom na obi ani fie nti baby o kire me se me mfa key ni nhye ma mfa nhye ho. Ana me de ko sen maame bi a one ne te ben. Maame oye old lady kakraba on shede nyi bebre sa. One ne te ben. Nti me de key ni ko sen ne store na nim na me de rubber chechire ho na me de ko sen baby oye ni bodwa no me de ko sen inside no but my friend an kan chense me de key na sha am pese oba fie na ofre me na obi ka chem so abedu fie o hu key na ana me chere no baby owo baby a key no no akwa akoyi key no ana obedu fie na ofre me se kobi ma bedu fie baby a me chere so fa key ni she no wa amfa nche ho ana me chere ne se ewo maame na one ne te ben onko ni store na onko hwe corner side me de asen ho no enti efiri okoye me de mabe madwuma wi me ko me ni issue bia e wo na gay princess afremi ofremi a me mfi no betima afremi sa me mfi ni madam fo na me na rock dim ka chen say rock princess afremi gay ekoye adwuma ofi no afremi ana o se bibi wo ho no ma me nka nkire ne ana me se me de se mabe ye adwuma wo ha no ma me ko de me ni ayi bia bi enti me mfa ho ti me ni course ofremi ana me mfa nti to twaye kra ama me adwuma na me yokum ase no na enkoye ema me ti me ma say me call back mate say amanfo ye galam say ni ma koye mount me kwa koye bi e ho no ma me koye no san share WhatsApp course ase WhatsApp ama ofrem na me mfa na send WhatsApp message na say na ye video call na say audio call WhatsApp no WhatsApp calls na ye video na audio ofrem no ma call na ma mfa na send WhatsApp message okay message be we are obesi fa kasa message ne de wo phone ne so a freeze baby a sha baby a nkomo ne sha se na free phone ne so yes by baby a evidence ametimanya biem eduabo no okay because eno ne after empana chain mo chain plan na eduabo ne sha se ani me issue na obo me duana na me delete ni number na me people delete ni message bia but baby e san be sha se free eduabo no na ba dey ne see ya obo oduana na ye eduabo ne to so dey ne see ya obo oduana na unlock na afi odi eduabo ne send me a dey enti na obo odua enam ne so enam ono aso na ma me free baby na me wo ba Kumasi yo na nka me nya mai ada no se be ye den like enam me friend bi ade chia me yare am ka kire ne se nipa ade chia na so wo nkwa na wa ahoden a eni kwa so wo ka so yare ka se me ho ye da bia me from me yare da bia me from me yare da bia me from me yare e ba sa na adwuma me ye wa ha no na me tete because already me ne wa benya kitahudi a me ne wudi di nkomo wo se me nya mpe ode but me ne wudi di nkomo na da bia me from na me yare sa de enye fine so it's mommy the oye ne ye bi oye ye na a trap me mama ko ramu me there is no way say kwa be no fa so trap you because orepu ana no ti kwa be no fa so trap you wa ko ramu messages you know SMS messages in there wa ha SMS no yes and dey ba ko kra delete okay the SMS no say den dey na no kan wo me o ka kire me say we are matured we are matured people no enema bi wo no ma me ka kire say me relationship me na me nyam pe na entokwa ba no me smart to the extent say since day one I'm no HRT me deleting messages that data will pay me in our phone so come mama o she woni bibi me say we smart to me say oba pewa enye bone be man so po oba enye bone nti de wo ye say e na won the pem enye bone enye no say ne kan pa o pay me nyina gu me phone kobi me ba pe say won the pem wo me ba SMS messages kobi me na issue buy and tem na me sure say you too much people eti ye nya asoma ma ya kan ya de we
win sad na nyampel Kobi me ba to the bia ya mi ade a mi dey because of osa na twini nyina no na wo mpe princess ana me de me ko fie ho no no de wi ana me obi de me ko ba bia there be quite a simple question na oba ya mpe ni yedi no ama da bi o mo me nya se bia oba ya mpe no no enye ne sa asem na America na mama man kan wi abi there be ukodi that's the question oba won pen de say ye ni anya say bia first day I open no message ni min delete message ba kokora e ko min say dan ya me no wasetena no aye dan ya hu beba asem sa I don't say aye hu beba because on pe mi wo say on pe me na wo na uja hu man no aye dan ya hu man be so ne nan na princess be ma wo awunim so won pe wo no di na uja hu ne dae esan di usi ka ewe bia ne man na me hu ya because edrume bi wo kan on ne ex na sema na ogina girl na chi girl na dia be na wo perfume no wo nim no wo hefa am say na say dia wo ye no kura chi say girl nim njaye eti say wo betu say me ni obi ku a wo be gina nipa no kura chi me na ane meti ni nyina mechi na say wo mpeme e ma even me ka kire wo nya ketua no kura say o bra me ni say o mpeme obedi dima obedi aboa kwasea jimifo atemidi o wiase nyina odibedi me bi ama even kra me wo adwuma mu kra me wo adwuma o timi frem no adidi matam saa me gina fo no so din men kasa ma yedin saa me there is no way sanka me yes ade we yo me even me free gam say ase me bedu fie no me transit dwen hu din say ade age ni me ye de emboa enti me nye enti me ofre me say ma bedu fie enti me ba no ho anopa ya na me ka kire say me ko hwe adwuma ba bi so na me wo fie na ko bia den na oba a wo so wo mpe no de di kan wo ne nada de to so mienu ono ankasa de ne sika enu aduane ma wa no akwa akodi di dia o ka kire me say ma amba ni fie ho no ma amba oni me kase say ma amba obekuno fiso onim de ntia okọ ni na do okuno aye samale una abesie no e ba chena ye first day eno kwa na oni me nya hwe kwakoye adwuma wo central region aba eti sada ne na oba be fa me eno me oni hwe no utimi ka kire ne se wa ma meku me ho princess te akuma se sen ye ho finti opay e so ya no da princess bema woni ni nya hwe da no utimi ka kire ne se wa ma me fia meku me ho ene o ka so na pen na say no kre me say me nya sa de ne da e ba chena e first love but say die o say dey e first love first love ka say trap and ka say first love ka say trap because ade a me nya ma je say me involve wow for so me we are we are then mama tena wo anu no mama tena wo anu but I was who ni say e we are say ni bibi ya obi nim ye but when I to the wall me pesa respect yourself so bibi ya obi and it's not to just because me manu ne yampa mo because onu aduane ma wa obisa ne say he no nya sika eno no aduane ne ma mami onu aduane me kono no onu aduane ma me ba me mani sika o ma ne say me bo abetimi 100 cedis e de ma no eno de ma ne to aso be say mintimi nkai by Lawson obuwa we kwa mama ne 5 million obuwa ha mama ne 5 million because o trape me say onyim e o mna na onyim o de je me 5 million me trape yes o trape me say onyim e o mna na onyim me trape o de me 5 million ni nyina o de je me 5 million ama me wo ayi minua ba ko ne efre no fifi like atete odum fa me ko adwuma kra mintimi nya adwuma kasa saa because pressure no de mama no na no de wa on fan ko ba bi say so ma 500 cedis ma obwa what's all my 5 million has to 3 na na bi be ka so ni sa na wo ne na so nya na so wo nyampo so me so ne ya ko fa wasi ko na so me ba ne nko no ni mpem ko ma o nya kan ne me ba ni ya so ko me cha ko me je ko na te sa wa na wo ne shi bi wa se se na wo wa ana mse me cha ba na ni be ma na ko do pa na mo ka 500 mo ko ya so ya so nya me so ko me ka so an fu bi na se
da na mu nyina akọ wadan fo ọbọ mi mo je me ba be ma me ko lenu penti mi se ba yo na di akura no ma pa so ti o si sister so do kwa bo na me so do kwa bo cha na me di akura no oni me ko hospital ye kwa check na ye ko ne demu a ye ehwo na obema mawi amane eti ehwo no ko fie kan ya so mo fie ho na me so yi dia o dance fo asem we fie ofo nya ya madam obi anwo wato ade amaga on say moko hospital moko na senyin se wo ma say abortion uni say abortion criminal offense na kwa na ya dan mo so mi ko aduma mama me sira wa efi ofo nya ya dance e bi na time we ti ya so we what trauma me what trauma say ya go hospital so na dem ya be ya hospital afi de ti na utwetwe ho so me ka tell say na me ti na ya dance floor me say no kra mu ya dance floor it is say come ni say bibia ni ma na come say wa show say yanko hospital ada na wa me yanko ma the very first day I'm any gainya asema oba na me chop on come to stand come to unchebi come to unchebi so dia me pemenya come say no what na me tika ye dia na me nkasa the very first day ada yo say ma adwi cha ya didi matem wa adwuma ma manfi na manfi no oba fie ebe didi efiofo nyina atem owie na osan atisi bro no so all around ekika me ho nsem kire bro no fo nyina anam nti oba wa ba ma setrem say oni me ba betena ana one oba be di fiofo nyina atem ana two wasa akobro no so wonom asa akobu asa ne omo nyina asa ko ne ka wa bo wo no tia ne ka no fa ne musuo nkwai say oye oba homo a nti ye fa ne sese bi oye busuefo eti tia ne sika ma no no nkwai ma metia ubetua ne da ben metia ba right now no why ye ne ma be because of meneno issue ni nti no ama me kwa adwuma ma na me like titi me so say high fever no ono ni issue ni me na me gba odamana na wo wu de so fa na wo nya nkoda enema bebre we ena oda so teme ho me ba na oda so to ena oda so teme ho what ho ena oda so teme no krampo no kra nyi say no wote wasesa me de sa na metie ni wo se dio me de sa na metie wasesa ena mse wo de sa na metie wo de kasa ma mpa cha wo de kasa krampo na so waseme me wunye me da na me no kasa fon so me pa wa cha se me soro ni san ho nyi na me ni madodo ma me ni pe wo so so mu fie ni pe ni wo na me se sa de ya wo wa meji akola no bisa no me kan be se 100 ama lazy ne we lazy ni me ho lazy na di ama 1008 wa na di ama no di ama o de lazy o de me ko mani ehun da o so o de na de me mani ehun assessment o so o de ma o pa sure o de 1008 lazy na ma o na o de na di ama me ehun da na so o to ma o e ma won ne kasa wo phone so kra wa ka sam so di ama me ba no na me so o ne nyame nhira me o ba ne pna bia kra mfa le adi me se me ehun di aso me da ase me kan me se kwa bi afa ma so bi amre ma de so di ade da bi so di ade ama kwa bi de nyame nhira me da na so wo phone so e na ya sama anya me de ba me maame mama oni ma bi girl kwa bi pna bi girl oni mu da ma me say bi say obi oni ma bi girl me pa cho me ni mu na bi girl akasa wo phone so da pa cho da bi we are sure ti aba ne say na princess de o ma kwan e ma ono kasa e na te say no pe princess o pe no no si atam didie ne dɔɔso e ma odi matam to se so oba ofa no no oba be bu ni maame oba bu ni maame be ko wa mu anu pa o pe o nfa ni maame number maame da but the very damn lazy no e ma nso from ni maame no o de me number e ma ni maame so ni maame mfra no si abedi ni hoda da o bo no si abedi ni hoda da ni na wa si abedi ni hoda da evidence e ma me da asiri e na o baba me nche na asiri send me message eda masu lazy no ni na wa me phone e na so baba me nche na maame no e na nyam ande ano papa na na so we ne di number no me fira wa aka kire me say ma ni me say oba na nya me die dana ko bia uni me da me no nkasa da dana me nkasa na o se ma uni me say oba na nya me die e me si ni won kan kire me o se won kan na me fira ko bi no ko bi se na mama mo sa ka kire ne say oye beifo be ye ne nyama me boy be ye ne nyama me boy odidi matam so bu fi no e na me ba we so o ti bi ka kire so me hu fi bisa no to was princess princess so me hu fi me nyame nchia me ni me baka o bo ko bi dia no de me ni me na da ase wa so so bo we bia ni ko ye ni no obo ni pensia eduasia no be chire wo ba ye no we yare da o ba aduma da no omma no be me ntuma o Monday no ba na me so ko bi yare eti me pa wa chopi me po me ni mo da na me
minim so ne princess na me kasa wo sabi no ma pa cho ti o na minim so ne princess na me kasa wo sabi nti me da ho ni ba no ba go na me pie ye na me se me pa cha hwan ya e no gyina ni mo na me se ewura me pa cha wo hwan ma pa cha ti ma sa ma kaka me se pa cha wo hwan wo se me hwa kwabi na me se kwabi me se wa da no pa cha wo fi wo se me hwa kwabi na me se me ayi wo hwa kwabi ni pa fi dem apie o me se wada wo yale me na ko hospital about me yale chairman ma de na ha kobi ma wo kasa wo no kasa da ben ya Thursday na o ma fra me Saturday David ma so da ti Thursday ya na me ne kasa ko so fa me ba na kasa o ka ko no aka ba na me ko bi ada bibi ha o na wo mi ya me ne kasa no waja na ma fra no ne kasa kakra no waja na kasa yin sisi so eti Saturday ne fiera na fra me say kwabi ma me se wo se pa chaw ma di kwabi number me kwa woni se me fro ma ko gina ba bi ne ma fro me srawo de ekoso no ensu to kwabi ginam me ensu na ya ati wo sa kwa de mike na identity wo sa kwa de na no akofo me se e ba ne se urade de na sha na ni di America Sunday na me buy ma me ba e ba ne se de buy ne se na anytime bia me now for obi beba me nchen a bia me ne be kasa e be di nkomo no okwa na wasa akwa keka kire emanfo ntimi me ma se me no me mfa mfo bia me fa mfo a me hia bonten a na nyina ya asresre no aba me fie no aba betena baby because say man hwe ya betima nam mfo so kra metima nya asem enti princess Barbara no so on boy ba odin ne ho be boy ba ko nti ona na boy no oji information every boy no honom ese da bia na boy ne friend say kwabra be kekase kobia be kekase nti me ko boy no honom sa 3 times akoka kire ne se ade a enye nti jai obe ya mage no ede abufuo aye niam bi eni kwa so ye because problem na aba me try say me ni be solve na bibia to atwa but ade be chi bia no na girl na frame say kwa me say why say nti ena ma kasa na me pese mi hu like e me dia hometie ka asem a ni kwa asem o ka den me ka kire boy ni say waba me nchen na me ayi waba me nchen ba gi scare free me o da bia oba me ko adwuma ba bia hu say me ba no afrem no aba o dem ka bi ram dem o ko bi me ni di you mama ne 20 cedis saa to aso e tere bi so a aduana na me ni nyina no ani edi but the oil no me am de ahomete ne ka kasa bia na me kasa kro na me pese mi hu e ma me kese no but ma fansu bia o kese hwan kwame no wadanfo no yes o kan sen ma fansu bia me ka sen aduane a oba be di like me de aduane na obedi na de kese no o se aduane aye de me pese me de o kan aduane na obedi na me de kese ne se udidi like asama me kan se obi a udi efom aduane enum fom nsu na wo ye misa de we say de ne wo ya udi aduane na onum fom nsu dia enya sa na me kan asama me kan mama de kwaso no enya asam keto na ehu ni sa no eti me de afutu am de be ma baba wa ne so wano aduane am wadi ono ani sika no de no aduane ma wudi wagye atumi say ya mpa ko ni fie ko didi enko ne de 1000 en woje but damages o ma be no nua madi na tem no yes anete o kan da ben ampa princess na obi an wo yo mo body me pacho enu later na oba ka kire me say so me ka so ba na me ma boss ka woni de na ha no so ya mbobo na me later na oba ka kire me say tinya o me na me ya ma no e tia no ko so ya ma no so ko bi adi kwa so odi na bi akwa enu manti mpo so na kwa bi kwa ni di nso na kwa bi kwa okra wo so ni di nso wo le kan so wo asa na me tie kwa bi de ba ma di aduane ama no aduane ko di ya nche wo so kwa bi ni di ne wo kwa no ba wo sha be manti ni manti di obi e be ba e ko mu ene mka se e wo bi da se be mama ska wonye adan be mama ska wonye manti mi bona mka cha no se e di enti na wo se sister bo so bi be na 30 million David was it 50 million 20 million. I saw brain 50 million. 50 million. Was it could be 50 million? Baba mi send few, but Baba na ono ko na to pabu. Me what ka share me so. This sister brain is was it 50 million? Mama mi tie few ba ne ho. Mommy. Me no it was mobo. Afisem na me too. Was o ma ne sen. E no na me pesa. Was it son was what the man. Baby me pesa me ho e no. Was it sister bro bro share sika ju mpani sika.
I'm not quiet because one cast woman 30 sika. What's the plan of those can't no crown is a kaya mobile here? We hear the sika man. Mamma Crown, I'm catching and say, I didn't know Bama bound and now in this can yet. Some Mama, dear, make any Sicano, Kobe, the American say. Scanning, I want to mention Scabby, the baby, because I say, one crab, the Meped and Aquano. Now, if she's a river 5 men, and I do blame Poe, Nam from I won't say Usicano. And maybe some so say whisk, come just was a man, you man who will be a scanner, and I'm here, you want to be girl. Yakoka Clara, Najumana say, what is Canada? I have no court. When you couple, what do you can my big girl? When you couple, I never just Saturday in the piano, around 4, and I'm who may score. Timothy James, I'm in it tonight, and your friend is our time. It's a one I'm a friend back. My friend will for want to make us more than 20 minutes. Oh, soon, how much I'll say, when you be a band for now, name it to water it to me. Mr. And me. And I don't know why Princess no, na me dream boni ma no. Uko bi life mu one. O sister e wo wi. O sister e wo o sister wa blue tree man ti bi o blow 5,000. O sister wa blue tree 5,000. Me 3,000. Wa blame laptop. Me lo ka laptop. I was me call for you ni na chere me de emat was on the one 75 minutes for the chon was it Yana eti no only for this car was it the memory I was fun of the chain no was it Yana to go be na mo me catch them no eto ono kwa sisa wo obema we na ko bi nkasa I say me ma me friend wake up na we na so we look catch them me say me ba no hia na 1000 boy na akwa to pa ba say we difference here too much was o hia ni sika na wo say asa na me wanwa ne ba no kra ka na asem tani ma mi ti anhwa wo ntimi nware say ko bi ka kire o dey na oba ya make up enkwama no mini jina wo say ya na wo ma me dey ntimi nware say it's like no man defending it too much menkasa ko bi kan no kra wo ko sambo duan bi ba menkasa o kan no kra wo utimi ka kire me ka o ma mi ti no utimi ko si am utimi ka chen so ma mi utimi next ka o ma ya na ma mi for where how we need to be my princess say obi di mi fie ya wada na o kan asem o da menka ma asem wi obi di mi fie jaw ena mi wo na fie da kwa ho nse ya me na ma ba o me fie wo ya ko be kan nyina che fie wi a e fie of on man dey ma wa be kan sa na ya kan asem ne se ni pa na pa wo ma na o ka kire ma me na pa bi sa ma waka aka na kure kana ni pa na pa kan asem kwa wo kan ye den ni pa na kan asem kwa wo kan ye den mi nye din ma wo mbe ye yi won so Kobe mami sika no so be o na mo no kan no kure nti wo with bia me no kasa kra mtimi record dem enya se menka no kure o ba bia o de wa de na o de wo ka dan ne so ai me ta ma so ye se me nsole mpacho sika no se sen enye di na ben we na kasa gum o se sen me no me 5,000 me ne tena ye no onu aduane ma me maniska like do be ya man bia na me maniska na asa ka princess kwa aduane no enka to party ka o me maniska bi wa no kasa enka to party da ba na ma miska chire ana se ma maniska me maniska vi kwa onyem kwa no sa agi miska uji ska free me honum na oni da bi so wa no madu na wo to buy so hospital na ni ma ewo ma oba mi yi so na wa ni yanko so wonko me ti yanko usi e ni yanko bisa tola mo so wonko me ti yanko fio yanko bisa tola mo ta ma ni ta me ba o wo sa de ewe hu eni won tina fie unya won ta me ba pe no we jani mami unya won ta me ba pe no we jani mami damage na o jani madam Kobe na nka se nyi na sama ma no nka se sama o kan de me no me ndifo de o kan de me ka se ndifo no ye na se otu enye ye tu enye ye se de obetima ate so na ma tima ye hu bibia ma ne de aba se de o kan de me ndi no bisa no so obete so princess sama o kan de me ndi hu fo because me hu ni se e plan na mo plan ya tuni o yi no na kasa ye me no wa na plan e plan na mo plan me no wa na plan because
ensusu ya mo sase me no wan planning plan na mo planning me no wan no fie fo na planning ya no ende enya ma da me no fie kwache efo samu ma me so kra she ni me hiti na mo ba beto no ha no na hiti ti me tank kan kwase asem nkyere what do you mean aduru ho me am asem mi ndi ko na de be na de me so kwase wa asem na gbe me na jimi o se ani jimi o na ba o wa re so ba ma kwase ba wa na me na jimi o ba o ba ma kwase ba wa na je o ba nto wa le me me so wa ye tu na nim ana me so kwase ani je o nto wa ye tu na nim e tu anya ma kwase a so kwase ani jimi na ye na maame uti me ka cha me so efi no so wo firi mu baaye wa menka o ko wa saba ana ma so umu aje na de be ya ba ho asafi umu ni pa bia se me no na etuo me no na ekọ na de twen na me no na ekọ wonu ntesa wo se me na apito o na no pa anto wo tu obi ma me se ma me fi kan ma me bodam die ade sa da me free fia da to ho no ma o za me fra me ba ona ho a be ka chen se me se na me fi brani me ba ona na ho a be ka chen na me fi ya sa ni ya le awia na dia ho ya na me ya sha you me no friend me man record o e me sha pa wa sa e me sha me say me ya pa sha you me no friend me man record o ba de den wo so ba therapy o ba ba de so be ka chen se me ya na wa bro so bra bro me won fe chen me ti me se na me ko ko store men ka bi kurada ese obi anko ne ne kawo wati ma be jira wo kasa se wo se wo mo da beti achi ati ma kasa ye fiofo nyina ma ntam wo nyina ma se so mo ti ko wa me mo se ko bi okonya we wa he kada obi okonya we wa obi aso ko fani ati ba ya ti ka wo so ma me wu papa wonti me de wo sha me yam san kam do ka ko bi ho aso afa de akwa na ye yan me ka akwa na wo ya me wono ko bi kasa na wo ya me phone na chi o se akwa phone ma me jira phone na god wono ma me jira phone na chi na mi chia no ma me Kobi na nu ye no ko fa ba yo ono ani jejereje Kobi medi ene ma eti dia me ka chiro on say me ba me pressure akwa so ah eti me dia so Kobi mama adey mama adey mama so seram si doge we pa gate mi Kobi mama wan share na so bi ka chiro na beba mo se me hu enti mi nware o asa ye 2 months ma da bi me ntisa ya so red card ntisa ono na etwa to me ba so ya so red card wa be defend ya so ba ya defend ne ba ne si wono wa ya so ba ya me ba ne si wono me to so ya o dina me ko si mu ma ka asem o dina me ko me ba no na ka asem wa ka me ba na wa ka kura me ba no me nyina nto ntwene e no ka so obi bia egbogu na so ntino ka asem no wate me ba no won ka sa da ba ko won ka sa da o so srente so won te sa bisa nei asama o kanu bisa no so be me ba ni ye ho to me ko hwa ne yale se me ko mi bia sa ko aso o mi batana o jene die minya no credit ya ba from point dey ma me papa tu be nya sen minya ubenya sen Kobi ubenya sen menya je se bia oma ono mo yes ade no abbo mu nyina adi a che one ho am na ye den oma ono mo protest eti ame no
Say menye plot na say like omo no omo stand against me no say menye sika na ma na wan kasa osusu say ode hwan and plot against you Edenti no me plot atia ono anim Edenti we a fresh boy intia and I was kaburu so intia we japade bia yeah it is all bibi wada kam ese otimika because me need there princess awatu we sika bele nti me need there obe plot atia ede age nti denti no plot age Denti na osusu so plot bibi against you ekwan of so a oba ya obewura brono no so ofo ni mu no ena ma me hu se plot it like bibi wo ho princess 5,000 adabraka yeah so hey me na to deal aso red card me ma aso red card is here ma David chaso me no we aso red card come on tum princess 5,000 adabraka Asho me do fo hwemanim se me do be hwemanim come bi na hwemanim a me do be hwemanim wo bete so Pacho David adentia ensema osati wo kekada me bewura okra me ba ye boy ya wo kana asem kwan princess e ka tell me say what let me forget one the girl ada since etimi bisaw na one na dan for the girl ada o say kwabi ne na dan for ne girl ada e ma me kra bi bisaw na asem nya no kwa ni wo na aje girl e ti say me kwa me wa asem akona mo kwatietie e bi kra say wo na wo twa ntro say de ben yo na mo ko sie o to be we anta mo for ma 10 minutes me ma 10 minutes ko dwen 5,000 say wo bete so akwabi say na betimi atua mommy me nya sika bia ma no nya na accident so e wo ha na say ko ha na ba say light off sika bia ma no e wo asu betu e wo asu ntua edum so me nya sika bia ma no credit me nya sika bia ma nya sika nti me accident so no wasa be si wachi me sika bia ma no princess dey work and say no credit abama oso nya sika bia ma dey work and you say ne saying de me na maye obe den okay princess can you so yeah obe den and then your wow secret mo kwadwen ho me mama 10 minutes mo nyina kwabi mami ono maame mama mo nyina mo kwadwen ho na mo nka bibi why princess mo kwadwen bibi wate why princess bi wa no kasa me ho all right asem abusiesi no so ajampa cho tenasema me na yenkwa ne 10 be me na akwaba ajampa cho anopay de min kura ne bone makunta bi na enimi ni ye na meseme de bedamu na me baya masemnya masemnya ne se osofu bi beware minu aba na obewa na mo akwantum na me baya no ndi nyina ye kama pa ekopem se wane me sister trying ahyase no no mo ye choba o bodi asema mi kai bodi fo nyina etia o mu bedi ho adanse nti one mi nya bayi bobra na titi nyanka nkola ne ade ma chese o mu bayi ajapade kama nti Maame sister ni free bodi ho no mo kotra apem so o mu dampona no mo mu obodi na ebe dankra edan nan emo ma bisi abosa kama asibi wa pem so ntimi nu aba ne kotra pem so honum eno ne ma kasa ni nyamu no obeware no ode ne manan eno ode bewa me sister so manan nti omukwa o ma nyaba ene didi mu na minnu abai ebe yare ye nti obefa ne sababu odi honum Temini abano o kasa no kura na chese ontimi nya asempa bia no ayede waka cha ase yale na bol na numu atu waka yakana no atum enti ekoba se meni mabusua de bia ni etua na mo ko bodi ho ko hwe minu abai ti me ko era mo fa se fo no ka cha mi se omo papa se omo maame asase omo wato no omo fa sa ayi ho krata amano non ton fanhwe no na msi dabi ka cha mo fa se fo nsa mo mfa mano
nti amane be fa nkola no hotan na chesa akọ se wo ni nkola ni nti wontwe aba nkola ni mu ene didi mu ana minu aba bi free mu ti minu aba ni be free mu wie no ene ye se be ye yi no na chese atanse aye ye won hyehye nyina ena me call honum ebe ka be na otwe ni akire ami aye yi no na me simi ko busa no because ye ntoto ene gya yi ne ma no am simi ko ye abusua ne gya yi ne ma asew no ye nyina ne ye ba ye se da bi wasema o kana me bisa o se ye ntoto ye wie ne ye gya yi ne nyina ma no me chese ye nya ma no kra so no nko ananye me chese abusua ye ntoto ye ne ye ntoto ye no o sre de ko body ho sebe ya edomo edi na chi ni betima baba ta na chi ena ye ti ase ma no na si jama no kra se ye poade ne ma no nyesa enti ansa na asanti amamem su de be ye a na mfi santutu e bia basabasa bi wo ho no ma abusuane ne ba bia eho etwa kan bi wo no ye chance siesi enti kasa nyamu a me kasa be ka be na otwe ne kakra no me ko ye no na m kote se papa no se me wo fa ase panyi na di na tem enti me fra me wo fa ase no mo nim na papa na ni ho ana ni nua no mu nyina ate wo ne mani bi wo ho no na mbusa nsa se mo kan no se enti de eno no brainti no ma ye nko no point mesrewa anti ye wie ya yie no afisiada na busuan ya se ye be frɛ papa yi na ni na aka ya brown ni se wa boy no na ho hyehyɛ bia obeye bia no waye amye ye hu de ko kasa nyamu no ye wie no asapa mo nkola ni nyina so afifie ho no ansa na o sister ebewuo no na one nkora ni nyina na tifie ho mo nyina nketenkete eno mo nyini fie ho eti sister wu ye no ni kunu na pamo ne man nine no for ni nyina ketwa no de na ba ma bia be wa no chamale ketwa aso aware o mu nyina nyinyini okay o matia so mo trans no mu suso o mu nyina suso o mu na atena wa entu ewu ni ba ye no na be ma no de o de ayiwo ma ne bu ni ne pro ni yi ni no fifio efie na papa na di kan esi no obe ware sister na say woni ni nyina se me shase no me se obe ware e wo de wo shase no yate ba se yetan si so ntu de e ba no we yi ano straight onu sister no enesi ye ana say oba beto ye sister ni na ye si o ankoto matinti we bisa wo fa asefo ne say asase no o mahu ho krata da eye de o mo cheso ye japade no da bi de me sister akoto ye no ena me sister yare ye na o kan se won koton no wo mu fa paper ne manu no koton sa sa mama o ma fa paper na ti sa sa ne we da ho okay to asoma me enti babusu ya fishada no me ye friend no kasa nyam ya kasa me ko friend na me friend phone so sempesa me ba no ho no ena o se enkomo bi wo ho a o kina mi nya no na me so ron kada me ba me nya ejamba cho wunya no ma nya no me di nkomo no phone so nti nkomo no ma ye hu nkomo no ena se mabusu ase ye hia no me sister fishada no da sei ena o se wate nti o kan wate no nde semni se mawie me de tie abusuan transfer ye di na no ama na me friend ni nua se me pese me ba ne nchen di asem betu no no so ka se bebia o te no wo twa kwata me ba me nya dai mi hu no ti bibia wo ho so saa ye ni no phone so ene di ne phone so nti me wo ha na ni nua no friend me no di mo aye ma me se wane ne bra na kasa nti me ne nkola no ni me sister mra na japade no do mo sister ben ya sister pani de wo furu mu de onu di na chi ni nua pani okay ni nua pani ena me ka se eja wonim doctors ni gina me kon so ye pekwan akasa me bre na ye be eti o kan se na me kan se ni nyina amoa ye ekosi sen enti ye ju ayi no wa ma no ena ye me nua no e ka se ye mra na se na na me se no ase me ba beginning me kosusu ho kire me nana enti e dia ye mintimi family na achi enti me sa akọ me nana o na mkọ am de kọtu nana anim na na se mamenko
na me kwae bia de besi no mempe enti nananu amu eto ne nsafrɛ no ene obae te free ho kɔ no ekɔ bɛ afini na na frɛ no ma na na frɛ no but ono sister ye ejapade ben omu sisi dan omu si asɔre dan ene boadi fie no okay do omu sisi dan do sen ebabro enum na de minim ne de makan ya okay but omoma ne sister banemra enti nkra nan no ba ko pe na ne bae no omo aka no we oba de minim ba bi kwa se owo adentia se ye pani hu no aden ketwa no wo mu no na oda so wo papa ne nche wo boadi o oba no ne to so sen de mo hwe na mu hu no ona odi ba ma yachi ona to so mi ba ma na ye pani adentia na mo hwe na mu hu no de na si fie se e shede ni pote se ha no tia na se dia papa ne pamo so mu nya ya o mu ntamatete o sister wi ye fie sen ni ya nan na ekoyi 84 years na say so for wa ba be hia wo ba ene na ware wo de nkura nan wo so de nan abanomafo mu nyina mo kabo ma nwotwe na mo ye japade a sister ni wu a kola nyanka nkola omo satete nyanka kan ho enti se ade mo ye orphanage ana ewo he di mo fa ba ma kwa ba obodi wa me ba chwe for sen o che frame George Gameli George de ne si ya papa mu fifi o was me di na tem de ne si ya odi na tem but o ni nyane se me ma me free mo no me ma me tia se ne so na if you no na ti ajanka panini oni panino okay enti if you no me ma me tia se na pipe no ton pipe no e wo fie o enti se okwa edwuma no sa ton ma staff market dwuma to okwa no o de lock bi atoto pipe nte de be ya obi am ebunso ni free enti owu ye no pipe no tan obi andwetwi e ma no mu fie o na papa no fa asefo obi andwetwi pipe na no why tan ana me say me pe lock ni bi dia to pipe nte de be ya obi am nsi wo e ho bi because adwaye nyina no na obi a wo pipe e wo ho no ti akraba ku fie ne fe maame ya ono na ikura sa edan ne safo ana sa dan ne so no ye edan na e ya ho dan e wo fie ho enti sa dan na wo bi be fie wa na papa ne de ma ne dem sa dan me maame yare ye no papa ne me maame nyina na wo dan ba akum me maame yare ye na papa ne tu ko tena sa dan nim ti maame yare ye no fa maame yare be 5 years papa ne di 1 year pe wo fie no tu free fie no no ko kan ma no ho e wo boadi body ni so ye fie a ono ma me si e ono mo sha se bo enti hono mo sha se bo bra nti wona orphanage ne so wo no tu free ono kan ono ne ma no ho orphanage ne de sen King Jesus Charity Home e wo boadi ono ma me ne sha se okay enti ono tu free ono okokan ma nti be 5 years ne o ma enti mi na no otamale no oba sa na nim no one ne ma ni na ede eda Pafra me ba hello Bishop good morning. Hello. Me tie majoso. Mati Bishop me pacho jina so ma me na wo ma e wa ha sei wo baba ko ene wa kontanti asama wo ka no me be se o jina so na wutie na me ba wo nchen why wo bi kura from sisi a se ya mo ka me ho asem e wo Lawson me pacho anopa producer amfrel ofre me enti ba ne se na fei na obi na efre wa ka chiro se ye ka ho asem pacho dabi se me nim se muntimi ka me ho asem wa bra menji tu mu se me no mo be kasa me pacho producer frel e ka chiro se wo ma ne wa ha aye no mo be din komonti ye be fro no wayi wa no producer no kasai etu ka ni se ase de producer afa chira won na me no ye adwuman asema wo ma ne dia ba ne se wo hia wo mo ma me no na wo manan ena wo so one wo de wo manan e ba ware na se ma me na frim wa pam wo ma frifi ho e no kre wo ma ye kasa wo ho no a wo kasa me ma ne wo mo no enya me ma ne ye ni ye minimum wo se oba no a me ware no no nipa mi enu na wo no ba ko ye sene wo fa wo sene hwan wa konta na wo kasa sene wo fa wo sene hwan Bishop anti the American me sit here me Debbie esa kasa ne yetene kasa na be me na ansa ne ato aso wa konta wo yiri ni ya utimi kasa sene wo fa wo sene hwan ono ye na makonta wo ya konta ena die wo ti ho no a wo se me ba no so nya me ba die nti America se me nya me ba no ni ntietire mu wo ho ti bi ko ba se obi a wo ye sabi baba no ma na wo jira Lawson FM ho di matem ka chem se
Mimi fear me see am timu no what to me fear ho. Sani etu nipa. Enti na asem na wo kan nya no kre. Eti Bishop me pacho efie na wo wasi a wotimo no. Wo hia abrantie wo manan, wo hia wo maame wo yiri na wo firi mu no. Me pacho na wasi fie no. Oh yes. Eti wo no oba na wo firi mu ni nyanye ajapade bia. Me pacho se wo penchiri mu a wo to mbo ase na memra ho. Se mu di bi gira na mo ka bibi gu mani mu ase se mi dina. Ebe ya asem ebedu bebe na mo pacho. Eja ye mu nipa ni mu ase yatimpata dwa so ye hwe de asumdwe ene beba nti Bishop se obi nya asem no de ba beto wanim na wo frafra nu no omudi nkomotie obia no asem ayanim gwase ye tena ha no ye mu nipa ni mu ase asem bi ho no a opa wo de kokot eja ye mu nipa ni mu ase enti sa wo so beba ma ye hu da wo beba ne ye tena se nka so oba no ne na ye japade de a ese mo che na do oba ne chefa e ma ne ma menene maro eni ajapade bia Martin so beba da ba na betimi aba so asem no so Dabi mi bisa wa ka se ubeti upesa wo ba would maybe just say eja mi bo eja Bishop wo se upesa wo ba me pesa me di ni dia ese edema wo nyame nipa eti daben e na betimi aba me di wo mabusia panyin ni mo fra busia panyin se si akwa ofra na ka chem se na me ntie obi asem na me ntam baby enti sa upesa wo kama asem no a wo ya tu esa fra busia panyin no me ma friend say si abramanye say muti ka de mu pe wo ho ene wo mu ka de eja mpacho obi edi watem Papa Sofo ya wo ka no Dabi Papa Sofo mpacho mi bi sa obi edi watem wo ja pade de wo bani na ka na sem wonu ma sem no mu eja wo bani na ka na sem ne ye fra waje wo so wo de na so beba e na me ka chiro bi bi sa so wo ba na ye ja pade mi ni watem Mintimi ni watam nso da. No, wuni matam. Yes, enti nkase ye keka de ye pe e wa ha ba chopa. Obi ani watam. Wuni. Obai ba ye won kasa nti a wakontai ba ye. Wo kire na sem woni watam. Enti eja men kasa sa. Se ye ka de ye pe. Me ka cho so wadi matam a na nya no kure. Mini watam. Na mo masam na wo mo ka no enya no kure. Enti bra na na kire mu tombo asem mu tia sem ni. Enti eja wo so beba. Enu nti na me pese nka me ni utwa so. Na wo ba be kire wasem e de kire yen asem no so na asem wo beta ho kan nya no kure etu be ba da ben boy na wo to no wonya me ba ya friend George Gamale me ba cho yo yire ne ba me nya Gamale me ba cho yo yire ne ba Bishop George Gamale e ya wo yire na wa firi mu ne ba na sanya ne ba asemo George the papa Kenny enti oso obeba producer friend no na mo schedule date na omra na de ye kana want ne ho ase ne se wo no oba etena ware na mo ye japade na ne na ngo na sese bi wo free mu a Ghana ha mra wa ha 30 something years and now Ghana na of ada na wo no we hwede die ni because ejanke mi ka so ya akora wonti mi nkasa ada na wo no we die ni mu yi said o sini mu offer se for it no mo nti enti de oba ye ne se wo ye wo fa papa wanyini Bema na mpacho wenye mfesan but about 45 years 45 years otimi kasama no wonya under age eti ono ne be kasa na nko ofa wo tai na chi nye ono adi kan kire nsemu ofa onso o wo fa se wonya akra eti tai na chi no onye omonye omajapade why na unua na wo fa se montene nka no wen unua ba no momotene nka but I tene nka na wo fa se wontene nka na say wa wo fi nti no ene mo mamu of antenenka why the producer woni Bishop nkasa na onchire data wo beba na busua pani a wono ne ye ne yiri na busua pani etimi ka kire ne se emfi wo mo de o meka bi emfi wo mo no mo fra busua pani so nka ho na ye nyina ye nhia wo ha yiri a na se paya court na be kwa kopie na onu oba ye japade na ofiri mu na se ne chefa no ntimi nchemfa ma ne made a na court na nkasa aka asem nti wone empanifo ne nkasa elder mpacho bremu mame Maame Frimpomaa me dase sania wasi abu asem we no me de kopem se papa Bishop so obeba de aye twen no ya wo hayi no yetie afa ne yetie fa ansa na ewobibi kan yaka anya no ane se wo soro ya wote asem ana wafa ne ya wote no na wo ka ho asem enti sa ofia ha enti producer afro ana yabo amane ansa na ye makwan kra ma abusuafo yi aka wo masem
ana asam nso beto dwa no obi anka asem bi ye bone emfa ho efiri se afa ne yate ana ye hwehwemu enti se bishop so obeba yenya abotre yenum suo ntwepe na bishop bedua na enjiremu ewomu no na ono nso de aba se ampa se maame no ene netenae eno mobo bra na woni ho a sane ye wo kana asem se abrante no to onya me ba no na me wi aho kakra free say oyire a onti ase e de ba be waro na onni ho no o kasa akwada na nya wo ba na je se bibia koso panti na e ma na kasa asem no enti no eho no ye hwehwemu e na be kire na Maame Frimpomaa kese dikan ya na ye ka ho asem yi aye ababa na e fe no prince la no ane abrante no ayi Kobi or the princess or you say princess the prince okay princess na kura ne say ebe man na wose e kasa kire won say ukohia wo ba bia na ebia say ye hu no oba no kire do kire wa na wo fitin ya na wo ko ho de a emwa wo say ye hu abrante say na ko ma ebo periperi wa hia chewa ene ne ma na mo no otu ye na ohia baba na ofiti prekope na otudi na chi no no aduane ma no na odie na da ho sori nyina no akofa ha odi abre no efise wiase na hokwa de ntia ma meka sa no ye sunsuma eye adwuma e wo nipa mam ti na ohia nipa adwene ho ye ansa na ne betu anamo bi ete sa wonnatu efise nipa e wo ho no obia wo sunsuma di na chi se abrante ohia mpaebo efise wotu anamo bi a amwa ono ankasa na de beka afa ho so ne se ababa no nso ohia kasa kire bema de uhia bema na ofi se wakome mu do no na wo ye bibi de mano a enye breti sei e na abeka aka na me no aduane man die na me yese na me yese obepa wo chew e na no aduane man die afa de wo beje hu sika enti mema no de sa munya ka fo ma no aduane man di a wa nwe hu ebeduru ba bi no elder say 10 cedis kura e na wo kwa sheda fama ne se ogito nsuo that's all na kura na fama ne say ogito nsuo ka se wanya ja to table ne so na ma de take records too eyi sika mo oba won take sa record no eye mema baako pepi ase bi o na ya na check here me si ubenyina check na se oba yi sika ma be ma bia o take records eye suba bia ewo ma ne ho a enye ha dwen ma no munyai sa ba ma mesika ye nkae o na se ma de se wi sika ma be ma ko obu ye na ode ateka pepe o kan sa dia mema no e no be ya dwen o me ndam so be nyina che and I'm for brotherhood me new na bena ya we di ne boshe so what the 2000 number mama it saying pacho nyame adom ye say edwombo ko de nyame adom ye ko Christmas say de ye ho den ye ko Christmas say de asose jama nye easy edwaye ye beka say ye say de bia nipa didi nti ye na o de toto this time last year o de toto ho asan na jate na nsen pacho afi bia ye say mu odin nti last year na ye kakra sin this year but nyame adom etenkwa mu die ye beka say ye bibia be fine nti musika na ba ma memfa me hwena no we ye tisika so kwam de ye wani be hu ke na onansi wo ba hwia de me hwia pa abusia me ma me mu 2000 Ghana cedis na fia sapon messenger beje na present mama na omu 2000 omu nye afia kwa count 5000 a ombetimi aka bo mu na obia ne de wo mbia no ometimi ache ama ne nsa aka ne de mama nti ba cho bo akire mame na na cameraman we wada na enkro edu pamocho 20 million abano mama abano say 5000 no we the kind of 3000 and then we did 2000 naba then na beka pacho de meka ne say manchia mpo mechia badwafo nyina ne wiase afa na nyina obia wo tie Lawson michi obibia wo Yesu Kristo dim na ye da ase because ya mfa asem na mfa ha nke enim ba bia be fa je esika tinyame adom Lawson adaroma ye bae Lawson badwafo antwe ano anwofom kanka Maame Frimpomaa Korankye wajinam ayi announcement ama ba bia wo se sika ne fa ba bia sika na fa ba ti asem nyina ne se inshira ne esre de ma Lawson adwumayefo nyina ne papa Lawson
obi bia ne na besi ha bia yesire nhyirama no nyame nhyira obi bia yɛda mo ase amen nti adwadifo yɛse mosa anwum bi adwadifo na ba ɛyɛ nwum bɛn ya pepacho momra mosa wona yɛnto ni mo just enwum ne de mosa ahyɛ dem te ne ye pa ho toma we ɛyɛ launching of adwadifo ne nwum no launching mama mpacho mo ntena se mame mo ntena se na yɛnhwɛ enwum na ɛda na ya pe manager ne ye de akogua power so ne du sɛ ye pa nwum ne ho ntoma ne ye hu omo a ye be invite omo I think say elder betena puno ni ti na wa ye chairman ne de launching nwum no e wo grand deba mpacho mitie mo mame mama yentie mo pa mocho ye nwum ne say Lawson nyame ya da se poma nyame ya da se Lydia nyame ya da se eda nyame ya da se efia nyame ya da se mi papa je nyame ya da se Lawson nyame ya da se Lawson nyame ya da se ya baka se na go na me pesa mo ya advert we free advert ma aboshe say bibia wo ko so say ye wo advert obi pe adwene ne niema to a onko he me fa mche wo pa adwene akwa bi odo enkontro ohene ba bra asaf market oba na usi wa so ohwe bo she ba akoso ago obia obobu se me bia wo do beba me won patewa me wa adwene eyi sorry ajune kai ya chichie rojije wa kwa bi mo ene ba just me wana ma godo obi asante djuna ye fe ni pitire me oni nyina bi enti obi a ohia bibi akomra sa market akochi ago enti wo sa for market ubusa me wo bo sheba mama ba cho yanko ba cho me dey the mama na at times go for me fe me mama koto wo pe koto e dey nkwan abunabunu ni nkruma koto bia bi mo de aburu yes de emburu ye koto nante koto aburu de do ne de pa kanka de aho no ai ya ben kwa ya eni totobi nye easy super kuso mama ni bia bi so ha kwa bi mama ne na me wonam na mpa ye kase na mpa dia oba mama ho abenya na mpa me wonam bia bi nsesawa de aho na ma ya ho ya won nsesawa sorted ne ya wona makase atwitwa ya wo dwedai efe empunam reni okay empunam de na de adwene na wo no nambia monko safo ho echi wo ho nti asafo de wo ho momanzwa wo ho ekan wo ho sukwe police aba nambia de yankwabia wo asafo makase so pe mama de ton koto no akura be director ba enkwan be yede wa be da say mama nso empunam pa cho ye frame ku ekisiwa meton akrantie eni mpunam oni superku eni woche eni akwa bi momone oba me ho a frame kisiwa obenya bi ato asafo market ma kisiwa matinti monko na monko je mo de chese na ma ya ho ne de ya toto ne ade de me ma me miensan nchen ko na mokwa